prvenstvo u nogometu. Već nas vidim na postolju kao prvi. Samo prvi. I drugi. Ko je rekao Straga da ga ja vidim? Dakle, najbolji smo, a da nismo toga svjesni. Svi se plaše Brazila. Brazil igra fenomenalno. Brazil ovo, Brazil... 5-0! Za nas, garantiram. Koje poluvrijeme? Molim. Če onda te tako, onda mi ni trebamo uopće gore iti. Sjedi dole. Riječ je o tome da mora čovjek imat vjeru u sebe. Moraš ti znat da si najbolji, drugi to znaju. Brazil ovako ide na teren, ovako, od straha. Od straha su probljedili, svi, čak i ovakvi. Kad hrvatska nogometna reprezentacija izađe na terenima, trava ne raste, čovječe. Trava ne... Ide na betonu igramo. Na asfaltu igramo. Tako je, da. Na asfaltu bosi. Bosi bez kopačaka. Bez kopačaka. Bez kopačaka. Da. Profesore. Odi u kopački rit pa to govori. Prestani. Dakle, riječ je o tome da zaista imamo najbolje igrače, najbolju igru, međutim smo udivljeni, kao uvijek, nekim strancima. Oni su vješti, oni su fenomenalni, oni su... Argentinu smo pobjedili s 3-2, samo su igrali, trener je jedini igrao. Igrači nisu ne igrali naši. Moglo je biti... Moglo je biti da smo htjeli, nego nam je bilo, znaš, trener Argentine je došao, nemojte molim vas sa 5-0. Ajde, nećemo, prijateljska je naša, ajde. Da pogledamo snimak gdje žena jedna se baca u trans, baja nešto na tribinama, ne znam nija šta radi. Ja sam se prestravila kad sam to gledala. Šta je ovo? Znači, ona ima program koga treba da ruši. Sve igrače, ona je na sve igrače bacala magiju. Ja Brazilcima nikad neću oprostiti što su napravili u Srbiji, njihovim vraćajima. Ja sam im poslao poruku, mi se svi znamo. Čekaj, ti misliš da su i Švajcarci imali svoje vračeve? Imaju 2 albanska vrača, a ostalo sve iz Afrike. Svaki vrač je plaćen $10 miliona. 10 miliona dolara? Da. Cijela Srbija priča o onome što se desilo na mundijalu.你试试。Da dovede u kuću Japance, kaže evo sad ću se udati. Ti, mali knez, to se u mojoj porodici ne moraš desiti, jer je dobro kršćanski odgojena. Ja bi svoj čer zadavio kad bi mi to napravili, je li ti jasno? Zašto pa? Zato. Pa Japanac je čovjek. Nabijem te na Japanca, je li ti jasno? Ljukim si se hvalila, da si mi srce lomila. Recimo desilo da jednog dana kad čer odraste da dovede u kuću Japance, kaže evo sad ću se udati. Ti, mali knez, to se u mojoj porodici ne moraš desiti, jer je dobro kršćanski odgojena. Ja bi svoj čer zadavio kad bi mi to napravili, je li ti jasno? Zašto pa? Zato. Pa Japanac je čovjek. Nabijem te na Japanca, je li ti jasno? Recimo desilo da jednog dana kad čer odraste da dovede u kuću Japance, kaže evo sad ću se udati. Ti, mali knez, to se u mojoj porodici ne moraš desiti, jer je dobro kršćanski odgojena. Ja bi svoj čer zadavio kad bi mi to napravili, je li ti jasno? Zašto pa? Zato. Pa Japanac je čovjek. Nabijem te na Japanca, je li ti jasno? Mira.
Hoćeš rakijicu jednu? Hoću. Može, a? Može. Rakija? Može. Da ti donesem jednu? Donesi. U Zagori na izvoru rijeke Čikole stala braća da obrane naše domove. Stoji Hrvat. Otvorio palicu, otvorio, ne, pa izvini, otvorio prozor, govorimo policajac, govori, izvinite gospodine, je li bilo šta alkohola? A govori, Paško, vi ste očito neki novi u gradu. Šta ti je? Ja on i pokojni Jergović, znači mrtvi bi ja isto rekao, da, sad je bila Segesta, sad je došla ja pa Marsonija. I sad ono Milinović, 17. 84. razumiješ? I kitimo iz Imotskog za Hercegovinu. I Paško vozi, pokojni Jergović do njega, ja iza mrtav pijan. I prešli granicu i govorimo pokojni Jergović, Paško, jel možeš? A govori Paško, mogu, samo ti vozi. Slušaj, napitalo debelo u školi, znaš, nabroji 3 države. Debela govori, ma ne znam, ma nabroji 3 države, znaš šta govori debela? Pršo Ciri, Francuska!